sawa nabyumvise papa ngo buce maze kwimara ambwira ngo ngwino hano shime wiyubakira inzu hano Yerusalemu kandi tukambuka akagezi Kidroni kuko umunsi wa kambuse ndakurahiriye ufuzafu abakristo bagira imbibi Pawulo yibusabigiye abakorinto arango byose turabyemererwa ariko siko byose bitugirira akamaro byose turabyemererwa ariko sindategekwa n'ikintu iseri cyose Adiza Mungu zinasimama imara ukiamini yo utasiona Mungu si mtu turangura Bibiliya zacu dusoma zakozwe n'intumwa igice cya 16 umurongo wa 25 ko turasoma tukageza hepfo kuko niko zakozwe n'intumwa igice cya 16 umurongo wa 25 soma mu izina rya Yesu. Ariko mu gicuku Pawulo na Sila barasenga baririmbira Imana z'imbohe zirabumva. Umwanya habona ishyitsi haba n'igiti cyinshi imfatiro z'inzu ziranyeganyega inzugi zose ziherako zirakinguka iminyururu y'ababoshe iradohoka. Uwo murinzi arakanguka abonye inzugi z'inzu y'imbohe zikingutse agira ubwo agira mu imbohe zacitse akuriko ubutayi. Nuko agiye kwiyahura Pawulo avuga ijwi rirenga ati wikwigirira nabi twese turi hano. Atumira itabaza aramurika aturumukira mu nzu ahinda umushyitsi yikubita imbere ya Pawulo na Sila maze arabasohokana arabwira ati babatware biye gukora tembo kirere bakijabura Imana. Mana data ukiranuka n'uzuye umutungo ndagushimye kuri umugoroba mwiza w'ijoro Mana turi imbere yawe mbere yawe n'ibyishimo bisaba gusenga cyacu uzabona Mana. Ndakonezerewe data kuba natwe na Yesu yoye barago wawe mpagaze muri ubwoko bungana gutya asaba gushobozwa nawe Mana. Ubu ni imbabazi zawe zikaba muri Yesu ushoboze Mana kabanije ayibizira yawe gushobora Mana singama yo ugaragara Mana. Haleluya siboneke waboneke data mwami Mana ndetse n'abagiye kumva ijambo ryawe Mana bafashe zose bikorwa mu icubaye kugarukira none bidashira bamuganye kuzuka mu bari Yesus dusenze twize kukuza Yesu wacu amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Ndabarumije mwese mu izina rya Yesu abo wabonanye baramukanje nabo utabonanye ariko twese Vanessa sifusa agihagaze ngo amaso bugubugu agira imarira abagabo batatu baramubonekera bahagara iruhande rw'inzu. Uwembere aravuga ngo mukristo mwiza we ibyaha byawe byose urabibabare. Ese turi kumwe dukurikirane umwanya mutoya nishaka mbwiriza ubu nyine nibirangira Yesu nashaka garuke tacho bitwa nuko Imana numvise ko ubutumwa muri se buremere numvise ko ubutumwa buremere kandi wumve
ugira amatwi yawe, ugira umutima, ugira umwana ngo Mana we fasha amatwi yanje yumve, fasha amatwi yanje yumve, n'umutima wanje ubike. Bwana asifiwe. Uwa kabiri Bwana asifiwe sana. Mwambura imyambaro y'ubushwambagara arishaje yari yambaye, hanyuma mwambika umwambaro mwiza w'itare udaraje. Bisobanurwa ngo uyu muntu yageze ku musaraba, Bwana asifiwe, ngo azayamburwa ingeso ziwe zake, hanyuma akabambika ubuntu musha, akaba musha. Iyo umuntu yageze ku musaraba, umujinya yagiraga gushira. Iyo yageze umusaraba, ingeso yagiraga gusamanya zishira. Iyo yageze ku musaraba, kamere yo kubesha ikinyoma kiza gishira. Iyo yageze ku musaraba, kwikunda no kwikundwa kaza biza bishira, kwirata no kwibona no kwishayisha bishira. Akavuga ngo ariko jeweho sinje uriho ni Kristo uriho murisha. Ya Bwana asifiwe. Gituma kigira zangeso, igituma kigira zangeso, igituma zangeso zikikwanga no kutaragera ku musaraba. Kuko wageze ku musaraba izo ngeso zazishira, kambara umuntu musha. Ariko ndahumiye no kuruka imana datanga kabisa. Yo haleluya. Uwagatatu akoriki, uwagatatu we ngo yamushize ikimenyetso mu ruhanga. Ijambo rya kabiri ngo muheze umuzingo w'igitabo, ngo arambwira ngo mukishe mwiza we, uyu muzingo ngo uzawusome uzageze isiyo. Ariko abantu batazasoma ijambo ry'Imana we, mutazasoma ijambo ry'Imana zamugirira impuhwe cyane, zamugirira impuhwe, zamugirira impuhwe. Urugendo ruzomunanira, azonanirwa. Muri rimwe ngo zatagara n'abana b'Imana ngo bazabagenda ariko ntibananirwa. Gituma batazabananirwa ngo bagira ihambi umwami yabahaye, kandi nta yindi hambi Imana yaduhaye ni bibiri ijambo ryayo, niyo hamba yaduhaye. Bwana asifiwe. Nutasoma ijambo ry'Imana uzagumwuma, 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 uzagwisari. Bwana asifiwe. Ubusabana n'Imana buzabwubakwa, ntibuzagupfa kuza gusa. Ubushuti n'Imana buzabwubakwa. Haleluya. Hari inzira zitatu zifasha umuntu kubaka ubusabana n'Imana, ubushuti n'Imana. Inzira zitatu zifasha umuntu gusabana. Inzira ya mbere ngo nugukunda gusenga. Gusenga ndagukomeje, nasanze arimo kunesha. Haleluya. Bagabo bose Bibiliya ivuga bintwara bageze mu bikomeye, ba Mose, ba Ibrahimu, ba Isaka, ba Eliya, ba Yobu, ba Daniel, ba Elisa n'abandi bose Imana yakoresheje ibikomeye, barema inshuti z'Imana, bari abagabo b'abanyamasengesho, bari abagabo babaga imbere y'Imana. Bibiliya ivuga ngo Daniel ngo amaze kumenya ko urwandiko rwashizweho umukono ngo ashiwe, kandi bakomeza kuzafukama gatatu asenga Imana yiwe ngo kuko yari asanzwe abigenza. Bwana asifiwe. Haleluya. Kandi mu madirisha y'inzu yiwe ngo yarakinguye yerekera Yerusalemu. Bisobanura ngo abakristo bakijijwe imitima yabo ihora mu ijuru. Nize tekereza, imitima yabo ihora mu ijuru. Azagenda kwa Siyoni umutima we uri mu ijuru gusa, azagenda mu ibarabara umutima uri mu ijuru. Abigishwa ngo bagiraga ibintu bibiri, bagiraga indamukanyo zibiri, bagazasarana bakavuga ngo iyo bahuraga ngo bagazaramukanye bavuga ngo shalom, bivuga ngo ni amahoro y'Imana, ni amahoro y'Imana. Ngo baje gutandukana ngo bakavuga ngo maranata, bisobanura ngo hari Yesu yaje, Yesu araje, maranata. Bagazavuga bagiye gutandukana bavuga ngo maranata, bisobanura ngo nukuruka Imana mukanya Yesu yoza agafasha. Ariko uheruka kwitegeza ryari ko Yesu yogaruka? Ni ryari uheruka gutegeza ko Yesu yogaruka? Yesu ni ryari yogaruka? Yesu yogaruka n'ubunyine. Ibimenyetso byose byerekana kuza birihuta kuboneka, zararangiye. Hasigaye itangazo rimwe. Isi yari ifite amatangazo menshi, ariko isi isigaranye itangazo rimwe rikuru rivuga ngo none Yesu yose, Yesu yose. Bwana asifiwe. Ubutumwa bwiza bwa Matayo igice cya 25 hahandi yavuga abakobwa 10. Abakobwa 10 abantu wenda naje nagaze bisobanura. Iyo umuntu atari gateoloje azagenda nyina avana amapokeo yagiye atoragura ahantu n'ahantu. Ariko kuri iryo gice kibamwe amagambo abiri gusa. Abantu bakavuga ngo abakobwa 10 bakabageranya n'ibindi. Igice teology ibamwe amagambo abiri gusa. Aya ijambo rya mbere ku murongo wa 6 tuvuga ngo nuko ngo mu gicuku habaye ngo baravuga ngo ni musuke musangana mukaraje.
umva ngo agasaku karabaye ngo nimuzuke mwese musanganire umukoraje. Ijambo rya kabiri ryo ku murongo wa 13 havuga ngo nuko mube maso ngo kuko mutazi umunsi n'igihe. Nico tusigara. Nene ko kwimana gusa. Nico tusigara. Haleluya. Ejo bundi mvuyano. Reka tone pa. Ejo mvuyano. Ari musenga Imana. Imana ibwira urugendo rusigaye. Mukuvuga cyane n'umugore nawe yimubwiye. Imana ibwira urugendo rusigaye. Irambwira ngo bizima. Dore intambwe isigaye niyi. Ni nubone yirageze. Uzomenya kuko igihe cyawe cyo gutakiranga. Irabimbwira ejo bundi. Ubu nyine urugendo rwose rusigaye imbere yaje. Ruri imbere yaje ko ndagenda gusa menye ngo iki gisigaye niki. Iyo nisigaye niki. Ahari ntimuzongera kumbona kuri mu mwana. Yesu yabaye arampamagara. Kandi sinawoga, sinashaka. Mugabo ngo mubembe baramubwiye ngo baramubwira ngo ihane tufite ubwo bwo gufa. Aravuga ngo wihane ureke ibyaha. Aravuga ngo mbinguni ni inchi yangu niliyo izowe. Tazo nihana mwijuru ni inchi yangu niliyo izowe. Naje imisi sigaye. Igihe sigaye cyo kuba mwisi kirabaza Imana arakimbwiye. Yarambwe ngo kini kigera uzomenya ku imisi yangiye yo gutakashije. Ariko data buje azamukorera ndacogora mbwiza ubuntu n'urukundo afite. Imirimo yambaye ni nyirangiza azampamagara njane mwijuru. Uwo munsi azatuka bafire muri gwe. Ngo bave mu turongo umucumuzi. Bazahurira mwijuru n'abazaba ari naje nzaba ndiyo sinzabura. Ubwo azazahamagara amazina yabera mugiste. Reka kurangara umuzo warangariyemo ya ulimwengo yataisha. Bizoshira bisashira no kwifuza kwayo. Uwaka ubusabane, uwaka ubushuti n'Imana, uwaka ubushuti n'Imana. Uguwaka mu masengesho, senga omba asubuhi, omba mchana usiku omba. Zingatia maombi. Reka intege nkeya va mu bitotsi, biza ngo ubi bitotsi azasarura ingonera. Va mu bitotsi, va mu gakungu, va mu birangaza by'isi. Bwana seshiwe. Yohana yaranditse aravuga ngo isi irashirana no kwifuza kwayo. Ngo ariko abakora ivyo Imana ishaka ngo bazabaho iteka ryose. Icyakabiri kizacubaka ubushuti n'Imana ni ukuba muri Bibiliya no gutura muri Bibiliya. Soma ijambo ry'Imana. Paulo yatike Timoteyo aravuga ngo kandi bizahumetswa byose byera by'Imana ngo bigira umumaro wo gukura amagambo ane. Nizo Paulo yavuze. Bigira umumaro wo gukora iki amagambo ane. Ijambo rya mbere ngo n'umwarimu uzutwigisha. Haleluya. Atwigisha iki? Atwereka inzira mbi twagiyemo akatwereka ngo dora aho mwagesi heza. Icyakabiri ngo akemeza umuntu ibyaha bye. Haleluya. Akamubwira ngo iyo hakora ibyaha byawe dore n'ibingibi. Iyo umuntu Yesu umwuka w'Imana yageze muri ijambo ry'Imana ryamugezemo aza bivuga byose ko byakabaye ntaza asaba umudimu tiyo kwingingwa wenyine azarira umugabo safu n'umufite abakazana n'abako akazarira amaso akavanga n'ikimyira akazakitera gutyo. Ijambo ry'Imana ryageze muri we ariko utaragumwe ijambo ry'Imana azaburana ninde wambonye zani foto bazabambonera. Hari umugabo wigeze kwandika ngira ngo simbizi imana Zakarias ariko si Zakarias nagira ngo niba atari response avuga ngo indwara 19 umwana w'uruhinja azarwara mu gakiza. Umwana mwuka azarwara indwara 19. Indwara ya mbere azarwara umwana w'uruhinja mu mwuka ngo azavuga ngo bazabambonera. Ngo bazabambonera. Numuzuvuga ngo uzabonera iyo ndwara y'uruhinja yaragufasha. Ufite iyo ndwara ufite iyo virus y'uruhinja. Bagutse bakira twara ngo bana mahimba ngo batagabona umwana. Bana mahimba. Banyamahimba we. Banyamahimba. Ya. Bana mahimba batagabona umwami.
bana mahimba kiusaga tatukiza gifasha kuba kusabana n'Imana ushuti n'Imana nukwemera no gukunda kuba mu buzima bwejejwe bwanga icyaha. Nari mvuze ngo amahame abiri bagendera gose ndabavuze. Nari mvuze inkingi zine gusa, inkingi ya kane ni ijambo ry'Imana. Inkingi ihame rya amahame abiri bagenderagaho abigishwa ngo batinyaga icyaha nk'urupfu. Haleluya. Umwana ngo mushirava burase ngo ngunda cyane twaza ngo gicuya cyabaye. Iyo mpaye ngo data nta condition yose nzanyeme. Iyo mpaye ngo data iyo ndi muri mu data zanumva condition yose no yemera. No yemera kabisa. Mwana sasa nibi bizuya nafa data zobinishura. Data zobinishura. Data zabipema. Kuko sinkore umuhemu. Sinkore umwami w'umuhemu. Kandi rabize kuko mutima wanje kamahimba bamwe. Nayo. None nirwa nkakitekeza abantu kwa kuri Paul avuze. Yaravuze ngo nkore ibisi. Ariko silo bikora n'amahimba. Oya. Haleluya. Ukunda ubuzima bweshejwe kwanga icyaha ngo batinyaga icyaha nk'urupfu kandi ngo bari haye Imana nk'abazu. Ni gute umuntu yoririmba akaririmba nijoro bwashya mu gitondo? Ese ubwo bwoba mwebwe mwabukuye, ubwo bwoba mwabushize hehe? Ubwo bwamazwe ni ubwo bwamazwe uko kuzuzwa ugitukana ukigira umushinya wo muranduza zuzi uko kuzuzwa kwawe wakugakisa uzuririmba kataguhinduye kakumara iki? Agakisa tubwira abandi kataduhinduye kamaziki. Ubuzima butinyisha ubuzima bwejejwe uza butuma twubaka ubushuti n'Imana tukabishuti makara. Uva bizivuga ngo muri shagihugu cyawuse ngo hariho umugabo witwa ngo niyo ngo yari umukiranutsi w'Imana kandi ngo wirindaga ibyaha ibibi byose. Haleluya. Barasasifiwe. Yari umukiranutsi w'Imana kandi wirinda. Ejo bundi hari abantu nigishije hejuru y'imbibi z'abakristo. Imbibi z'abakristo, abakristo bagira imbibi, bagira batagomba kureba, bagira imipaka. Nari muvuga ijambo Imana Dawudi yabwiye Salomo umwana wiwe arame ngo Salomo we mu bantu yamurasa ndashaje ariko nzi kubwira ubwenge Salomo. Hari ngiye cyo kubwira Shimeyi yigeze kunseka mbaye mpunga Salomo araseka arantuka mama rakuntuka nanga kumugirira nabi kuko ntibyari bikunda kumugirira nabi. Ariko Salomo mu bwenge bwawe tukemere kuko Shimeyi azoja mumva umutwe w'utari w'amaraso. Salomo ati sawa nabyumvise papa ngo buce maze kwimara ambwira ngo ngwino hano Shimeyi wiyubakira inzu hano Yerusalemu kandi tukambuka akagezi Kidroni kuko umunsi wa kambusa ndakurahiriye ufuza hafu. Abakristo bagira imbibi. Pawulo yivusabiye abakorinto arango byose turavyemererwa ariko siko byose bitugirira akamaro. Byose turavyemererwa ariko sindategekwa n'ikintu iseri cyo cyose. Ayi Mana we. Abakristo benshi bifuza ngo imigisha y'Imana amahoro n'insinzi n'imbaraga ariko ibyo byose biva mu gusabana n'umwami. Abakristo benshi bazabifuza imigisha y'Imana bakifuza amahoro y'Imana bakifuza insinzi n'imbaraga ariko ibyo byose biva he? Biva kuya gute? Biva ku mwami Imana. Gusabana n'Imana, gusabana n'umwami si ukuja mu rusengero gusa. Haleluya. Ahubwo nukubaho buri munsi mu maso y'Imana. Mu gitondo ukaba mu maso y'Imana, waba uri muri bisi ukaba uri mu maso y'Imana, kuri telefone ukaba uri mu maso y'Imana, nijoro usinzira ukaba uri mu maso y'Imana, mu butayu ukaba uri mu maso y'Imana, kuri refa
ayi usabana n'Imana reka papa bazureke mwuka kuzina turasa yo hari mwivuga ari gutumwa muri jewe buremere umutima umeze nk'inyundo itonde Bwana asifiwe sana atukuze Mungu wa milele usabana n'Imana sukuja mu rusengero gusa nabyo ni byiza ariko ngo nukuba imbere y'amaso y'Imana ibihe byose ibisenga Uwiteka binyemeza kuko asubiza ngo negera umwami wanje ahari muganyire kuzo nkinyo zose. Haleluya. Bwana asifiwe sana. Haleluya. Birigara mukozi w'Imana. Birigara mu wenda mukunda we. Birigara mu ndamukunda. Birigara mu ndamukunda. Nkunda birigara mu yemwe. Niwe wari waranjanye muri Kenya. Hari ibibazo 40 naranditse zamubaza. Palmar chance. Afataragira muri Amerika. Kuva ico gihe umutima wo muri Amerika urashize. Nana kuri Imana. Nzogera se tagisanze yo birigara mu zasangayo. Birigara mu ndamukunda. Bwana asifiwe. Ashaje ejo muri interview ya nyuma bamubwiriye ashaje. Baramuje ngo birigara mu kubabwira ijambo wese akoze imirimo myinshi. None siniki wo kugarura ubuzima akagura imyaka bitoya ukongera kwa mutoya. Niki wokora birigara? Aravuga ngo yokora ibintu bitatu. Binga no kuri ibintu bitatu. Iki aravuga ngo no senga. Icya kabiri ngo no senga. Icya gatatu ngo no kongera gusenga. Kandi ari mu bagabo basenze. Birigara mu bayo. Birigara mu yarasenze. Mukine kinyojana gishize bavuga kuko ari umugabo Imana akoresha ibitangaza byinshi. Kuko yigeze kubwira ngo ari handi urinyanja abwira abantu kuntu Yesu agende yamaza abona abantu babemera ngo arayitondagiraho atondagira inyanja abwira abantu kuza mu ijuru kuzaba mu ijuru abona abantu babumva ngo azamuka intambwe 6 aratera afata ragona marko mukozi w'Imana birigara haleluya Bwana asifiwe tukuze Mungu wa milele ariko ngo amaje kuvuka aravuga ngo singiye mu ijuru ngo nk'umuntu wabwirije abahumbi byinshi kandi ngo singiye mu ijuru nk'ubantu wabwirije abantu benshi gwakiza ngo ahubwo ngiye mu ijuru nkomeze nka cyagisambo ngo cyabwiye Yesu kumusarava ngo mu bwami bwawe muje kunibuka aravuga ngo ibintu bibiri umuntu yosigira umuryango wiwe umuntu yoraga abana biwe umuryango wiwe ngo ni ibintu bibiri si bitatu ngo ibyo haleluya Bwana asifiwe ariko cyane aravuga ngo umurago urutindi birake no au kubera mu rumu ngo umuntu kuraga uwo murage ngo kuraga abana bawe amaso biroshoboka kuko umutingito wazo kayasenga amashuri bamwe bopfa batageza kutuza abindi nibindi ubutunzi bwoshira aravuga ngo hari umurage umuntu yoraga abana biwe ngo no kubaraga gakiza kari muri Yesu Kristo. Manshi amen. Ejo bonajanya gahungu kanje kuri internet tunanaje ku kigo ndamwe ngo papa uzubona ntagihari niki wonkirwa nibukiraho nako ndambukiye twari kumwodoka twembe papa muhungu wanje my last born ubonye ntagihari niki wonyibukiraho arama ngo papa ngo no kwibukira ukuntu uzuse sansa na urabona wabikunda nzabikunda rwose niki nari mugete niki wonyibukira papa tagihari unye abana bawe n'ikibazo kwibukiraho amatiku yabase wabo nabanyina wabo yuza ugira gusa so wanyu ni mubi so wanyu ni umugome nyako senge nigitangaza nitazibukiraho bibiri zivuga ngo uko bubonye umwanya ngo muzamubwirana amagambo yurutse umutima kandi asize umwuka tuganira mu rugo uvuga Yesu tukazuvuga amatiku y'wanyu yihorere uzuvuga Yesu mu wawe atawale mwambie Yesu atawale mwambie Yesu akutawale ategeke mubwire Yesu ategeke mubwire Yesu agutegeke mubwire Yesu agutegeke
mawili matatu nicara. Reka mvuge mawili matatu nicara. Haleluya. Yesu. Turacari kumwe. Niba turi kumwe tuzamure Yesu cyubahiro. Haleluya. Ahubwo nukubaho buri munsi mu maso y'Imana. Ukora ibintu bitatu. Uyisenga, uyumvira kandi ukayubaha. Amen. Usabana n'Imana nukuba imbere yayo ukora ibintu bitatu. Ijambo rya mbere, uyisenga, uyumvira kandi uyubaha. Uracubaha Imana. Iyo wagiye aho batakuzi uracubaha Imana. Umutima wawe uracubaha Imana. Haleluya. Era kita shanku. Bri. Helarida zasinga ya sika enko. Lungu ya sika etandrae lo marida za la forma. Jimae goni za langunga. Ngunga ekolonga ya kulubanga ya simeni vorigari. Nandu Ruganda langu yu wasamini minas antrish elolai. Tredamaza la okosasyo anku. Kakuvuga makuru papa. Kakuvuga makuru datubwiriza. Aratubwiriza. Parasira muri gereza ngo barakubuswe kandi barabashwa amaguru. Nyamara aho kwinubira Imana bahisemo kuyisenga no kuyihimbaza. Nubwo amaboko yabo n'amaguru yarafunze tibigeze binubira Imana. Ico bahisemo kuyihimbaza no kwira. Na sisi wa leo tukiomba, na sisi wa leo tukiomba, shetani na miguu yake yote watatoro. Amen. Usabana n'Imana. Dore ni sandavuga biri ayanu zavuga imunsi. Dore imbuto ya mbere zivamo ngo gusabana n'umwana ngo biduha ibyishimo mu cyimbo cy'agahinda. Haleluya. Iyo twasabanye n'Imana biduha ibyishimo mu cyimbo cy'agahinda. Haleluya. Gusabana n'Imana, kugira ubushuti n'Imana, kubaka ubushuti n'Imana, dore imbuto ya mbere zivamo biduha ubusabane. Wanasasifiwe. Kandi ubwo busabane cyo buzabuzara buduha ibyishimo mu cyimbo cy'agahinda. Wanasasifiwe. Maria na Marita bari mu gahinda gakomeye nyuma y'urupfu rwa Lazaro, ariko Yesu ahageze aho ngaho amarira yabo ngo yahindutse ibyishimo. Ngo baramubwira ngo Maria we, Marita ngo yuje kuba hangaka musaza wacu ntaba yapfuye. Haleluya. Yesu arabwira ngo arazuka. Ngo arabwira ati turabyemera ko azaza ku munsi w'imperuka. Arambwira ngo ariko Maria we na Marita nije kuzuka n'ubugingo, umuntu naho yaba yarapfuye azongera beho. Haleluya. Wagaramba arabwira ngo nimujane bamuzitse. Marita ati aranuka amazi iminsi 4 munjane. Ngo baragana bageze kuze mukureho Lazaro we. Anahuluka abantu bingi banaganganwa. Orera data, orera mawe, Yesu yebuzule nukuli. Agabazula akundwa bitu bana bakafwa nukuli. Imbuto ya mbere izizarwa kusabana n'Imana, kuba kubushuti n'Imana kuza kuzara mu cyimbo cy'agahinda kaza kuzaba ibyishimo. Paulo yarabivuze neza, aravuga ngo yandikira Filipi, aravuga ngo mwishime iminsi yose, mwishime iteka. Nongeye kubivuga ati mwishime ngo kandi neza yanyu meno abantu bose Yesu ari hafi. Yesu agize gute? Ari hafi. Byishimo byacu iyo tubabaye, ibyirato byacu iyo tubabaye azaduhumuriza mu cyimbo cy'agahinda, azaduha ibyishimo.
nawe ubundi ndusha kuko umutwe sa kazamuresha kazamura zamura zamuka 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 maze mwicare mukanya muragaruka dukomere ijambo ry'Imana amashimeshi cyane sawa mwembi muravuze ngo murasenga mumpereye indi mikrofone nimbi hayikora muhite musenga mwembi hanyuma mbabwire ibikurikira light ititambuka hanyuma ze kubabwira ibindi biza gukurikira musenge. Mana turaguhimbaje duhimbaje imbaraga zawe Kristo uri Imana ikomeye uri Imana igeneza turahimbaje neza yawe Kristo wera w'ijuru turashimye gukomera kwawe Mana urakomeye nta yindi Mana ihwanye nawe nta yindi Mana yuzuye amashimwe nta yindi Mana ikwiriye guhimbazwa nta yindi Mana yo gusingizwa Kristo turagushimiye mwa turaguhimbaje mwa turaguhimbaje mwa imitima yacu ikomeje kunezerwa imbaraga zawe turashimye gukomera kwawe mwa turashimye mwa mu izina rya Yesu Kristo.